tukite augite girigiri uko ekinyite ri ne July kana June augite June na tu we nana yes na riwe hali Safari Park akiuga riu kumema hoya ri ni amaka ne kuona ati mwana uyu wa ukata ni wethika road ri guti mundu rathi akiuga October ati gutire mundu rathi jamuka kiuga ro mota na ihenya riu akiuga October expressway well mundu na ihenya akagera iguru juu kwa juu yes well alisema October mzoni unajua I want to be very sure about that October ile pita pale Thika nikaona watu pande ya kwenda town awasongi akiona twakiruka expressway at least tijorue no mugithi no ko we mwegega a commuter kugega mugithi ri I think it will be better yes tondu we and I think Thika Road should have taught us a lesson the more lanes you add no gari ciongererekaga and then the more people will okay it is also a good economic opener tondu taruko gutire fareo ri este timu ta kuria murera wa Darasha Coffee memble citigara ukite na gikiro kiu well it's still okay but again you have to expect that tondu ungeka mathabu ma miaka ta twendie guka ri ungiaka bara njeru tha ici ri in 10 years it will be full, it will be overrun yes tondu wa kafara ni wahingura kundu kou yes so the bypass itself ni hingurite the entire region the eastern the northern the western the southern hingurite kundu kou view muno yani Nyonia haha ni mayo twikite construction was to begin on September 2026 tweke kwa woni August ko tukikia twima first ota ugakorwo ya betie ma first get 26 last Saturday of September yes kwa ota kuona maundu twetatu twiri ando please kwa diversion kidogo Gerai kiharo thiini no inawezekana sijasema haiwezekani September is next month yate kuraihu is a month time na ugire atiriri ninyi mnacheza na mimi niguo ugire mnacheza na mimi hatujacheza sisi I am very serious tujacheza sisi neraru tuo Nyairobi Thika yes aye ni aikinyia keno and no expressway kwa bethire Thika according to the projection ni akinyia Thika akinyia keno amini akinyia keno handu ha Thika yes ukihiguke guothe ona utoka from Thika large tiga kwina maundu monumentally mundu ni athiaga ucoka ri kugia bottleneck haria keno githimuranga yes getwatire September ndiri kuraihu ni next month how hati devoted so far we are still on the way haria hadi devoted ni how kinyia girigiri yes the express we uruma okamioera grobu dagika 7 ogwo we loilo dagika digwesia no inina dagika eno ne kilomita cigana eno ya Waiyaki we ginyako yumete Westlands ginya Kitengela no the expressway eno ya guthi Mulolongo ginya Mulolongo not Kitengela I think is 20k 26 and you don't even spend 15 minutes through kwa gureke tuge Thika ethiete muno like 22 SB expressway kuma kana iro we Thika yes kwa guna mundu no aikara ginya Ikongo we ota ina stress ya ukira tene kaigira expressway yes well igiukati ndi ne njaga ajiro ne igiuke kinyio kenori thutha tungithamira githaji na mutoho ni na mutoho na unautuka estetio na weka goro kidogo ku Doro Monte wa bata estetio na uthine Thika Greens Thika Greens Thika wa bata kale mu hau ugithi na faraga tanga
etoka fara gatanga haruka abata ha hede lo monde shopri hejira wigira kana na we ta kumune wita gorire githingiri yes ne kwa igire we haya ti affordable we ko ti affordable sasa ria ri tu affordable wi githingiri tondu guikara ma o andu we githingiri sounds like githaji we hapana githingiri na githaji ni guko iguru githingiri iguru kuwe heria kiugo affordable ito ni kwa golf club ekoragwo Thika Golf Club na ni ndenda ya utonya kundu kuhe athuri arathama hura akabira kuu ni maranyenda muno tuhura nao ene maku no ko iguru tondu githaji na kuo ri githaji ni puru no na kuo kuhe miakeo ine tano yenda ukwira atiri tondu ni ngithianga kuu he andu njuwe hari akianda he ndemu hena mikawera kwa umithaka muno ndigyo ndakura have 4-5 years you will not believe it na andu ni maigireire mici hau wega ta wega meiko wega ta wega riu express wegi ukari ni wathiaga riu tuikarage kenu Thika Greens ukaumaga a few minutes to 7 yes okoro wa rucini kanyita expressway tharo na ndega kiro speed camera tondu ino ningi ni irekirirwo ino ni irekirirwo ngane ni eite na utuika gwiciria maranyitana na ruitho andu he andu reigua ni atengeire nawe ndanagatia ndananyitwo ungira atengera maru ndeigua haria tu atia ni samia kaniha ena kamera ndeigua makiuga uguo no ni uru muno huthirite mbia yakwa gacoka nganyitwo ndi gutengera no njigue uru muno na wambata iguru uhiuhe wathie ndege-ini ucoke ningi wahiuhe riu uhurwo faini nega express we kuithagia airport ka yes riu ya Thika road ri ingithie nginya Keno ni twaikara kaundu kega wega na Keno riu ni arahuka pio kwanja riu ngia you see actually I always keep telling you how Keno ekoragwo gatauni-ini ri that will shift eventually yes no ikehera hau no ikehera there will be the old town and there will be a new town tariu ri fara ino itagwo Faranguru ri ino ya Murang'a ri the old road itiregeire haha Thika Green Makenji ikaumira Keno Kabati Keno tene Kabati ni arahuritwo muno ni fara iyo yes riu nona riu gugia kwenu wengi fara ya thamo uguo ri maundu maria manene ma Kabati mathamire ku Keno yes maundu ni moka me tondu Keno thoko fara stage fara but you blame it on poor planning ya Murang'a county government no it is poor planning way before horrible planning from way not even from way before yes nitona no igathamira kau nona kamwe na kau kwa dio na kuweria icio yes riu tauni igacoka na kuu yes kana haraharuke haria kiandanda yes ona mwena ungi wa gucoka na Makuyuri is growing very with a lot of speed Makuduru expressway ori ona no uga atiri hagirai ngima rugongo girai ngima ndiroka na expressway ndiroka na nguku yes wega no riu haha timelines ni September tutagikinyite munene agirigiri tondu ndina kinyanira ri ndirenda go put so much hope you don't put a hope just wait ajie agweci yo ndingihe mukandarathi umwe aca na wira muingi na wira murito ugera guo kona githura ikirio rwego kera iguru wa iguru atubi tondu already githura-ini hari ngoroba so ni kuongerera ngoroba ingi iguru no atu haegerete museum igitegerete iguru wa bara riu hena ria ithatu tondu museum ni ta ngoroba ya gatandatu-ini riu na githura Kagay haulo ilo dani. Alale wega acha ikuje. Acha ikuje. Kama itakuja.
kana riria gagiuka tondå thä ka na kuona nä twaconire wega proper acio neno ya Mombasa Road tika ni expressway it would be crazy. No, it would be chaotic. Wacha ikuje naona ngiota yuke na mugithire even better. Yes, the commuter train ona meter gauge ino ya tene ino ithiete nginya Ruiru it can even be expanded.